Ooit je bent op gado na blaka man. Nooit. Takangami. Nooit, sorry mami. Maybe that you want that today. I say, maybe that you want that today and Moi tori. Maar ik volg toch in een koti barba moro. Meka gro, ik wan gentleman apa wan moi barba. Hey gro, ti meka man koda mo ko moro moi. Mama sorry tak gado blaka. Gado ges you. Gado ges manga you. Revelation 1. Dat boek is openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat zou de king voor Jezus Christus, die zich gado ben gehem. Hoe zou hem die nari, dem sanidisimus pasa es esi. Vers 14. Hem ede na hem wiwiri, de wati leki katun. Hem ede na hem wiwiri. Koluko. Follow. Hem ede na hem wiwiri. Say shi dape. Say shi na ma ede. Wiri toch? Lees hem waka. Hem ede na hem wiwiri, de wati leki katun. Ede na hem wiri, de wati leki katun. Na katun wiri dape. Sama di sap tape ede katun of asi wiri. Suma ap katun wiri ja. So to aften disi of disi. Herhalen baka. Hem ede na hem wiri be wati leki katun. Blakama ap katun wiri. Blakama wang ap katun wiri. Je volgt dat ascrivi. Maar pastor ooit lezen die. Nooit ama lezen. Ama saptak touw lezen. We like black people obige wiki. We verstaan dat we naar de kouru. We naar de prins van grondtapu. Omdat we hebben katun wiri. Black people wang. We de air aman this moro. We don't want air aman this moro. Na mas pota katibo 400 jaar langa. Leesa vers godoro. Fu a katun wiri. En wat die like is nou. Wet like sneeuw. Dat want tak amana wijs man. Te wan bigi mai ko ouro sai sanga ma wiri amai ko weti. Moro wijs sai e gro. Daarom Christus na wi ko nu. Amoro wijs ko nu, klaar hè? En hem ai ben delegi wan fire vlam. Ai ben delegi wan fire vlam. Sot wonder, you sap tak Christus bedua eerste wonder. No, you sap ongeveer bekend aan boek toch? Sot wonder Christus doet. A eerste wonder. Ama doe een eerste wonder. Moging, ama kenki water ko in. Wait. Lees baga. En hem ai ben dadelijk wat fire vlam. En hem voetu ben dadelijk wat fini kopro. Dus ik ben blank na in uw onfu. En voetu ben dadelijk fini kopro. Nek de pro in uw onfu. Te poto asango iwan onfu, so klere iko. Ano bruin no mo? Mooi tori. Black. Das Christus nou aan? Black man. Christ is black. And he's a black man. Ik kan dit duidelijk. Dus no isabita Christus nou aan wit man. Daarom ik mo poliep de zonde kerkie. Nooit de man no lezen. Christus nou aan black man. Like you. Nanga katun wiri. Je wat hoor je? No di ka krim. Suma yo ambegino. Man blaka man. Pura wet ma uit die idee. Awet ma klaar voor 100 jaar. Potu mooi katibo. Klaar de safunu. Potu ma le blanc wiri tap de idee. Zo voor volgen a traditie van wet man. A culture van. Ano wie culture tape? Mooi afro. Mooi spons wiri. Kamatori mooi netjes. Mek mooi brei. Dat nou wie culture. Dus zij pot een wave, baka 2-3 days, heb ik krasi, heb ik smeri. Fa, wil ik de prinses toen no mag waka zo, de man no mag waka, zo tap strati, nanga wan tras ma wiri. Wet ma wiri, blond wiri, brasho wave, India wave, karkong, alla soort rommel des mij pot tap de ede des safodo. Daarom na aboskopu dat wie et jako mek des safono wiki. Give me up, spreuken 3:31. Dat boek van Spreuken hoofdstuk 3 en vers 31. Dat DJAROESOE dat suma, dit is de kwestie trouwens. En verkissen hem LIBI-FASI. No DJAROESOE dat was maar de kwestie trouwens. Suma kwestie nu. Suma kwestie nu.
Suma potu na kwinsi ome hondro yari. Anamasi. Katibo. Suma potu wa katibo ina kwinsi. Atranga kwinsi. Nanga wipi. Namasi. Caesar. Des unom jarusu tapamang. Unom wan desan famang. Des safudu nomas wan desan famang. Unom wan ablont wiri. Heralegi baga. Kita borot terang bro. Borot terang. Mek alama yere to. Jesus nyampina yufu mo abe butama. Jesus nyampinagi wi so that we can abe butamara. Amanya mapina tro. Magi suma na wi. Hier grond tapu. Gawet ma. Gi suma amanya pina werkelijk. Ano gewoon ama kong da makonya pina. Ama akong reader side ama kong. Ama offerens ref uno. Magi suma idenki. Ki alalibisma. Ama offerens ref ki Israel. Ablakama nga ingi sa koin katibo. Ama kong fu offerens ref fu teach. U leru opo kompaka mopo uit benadeel de situatie disi. Daarom ama offerens refi. Ama offerens refi tistile kama dede. Toch u yesi noma opoite, u yesi tranga. Maar nou de weka doro. U teka boskopu. Saide mek ama offerens refi. Ja ben ape? Dat boek is Matthäus hoofdstuk 15 vers 24. Aben pikitaki, mi ben kom voor de lasiskapu voor de os of Israël wap namo. Die Israël nomo amakom. Gide bukuya, gide volk disi. Gi Israël a blaka mananga ingi. Gide smadisi nomo amakom fu verlos des smadis fu de sondu omdat zij de wie si betranga da sagado doangau. Strafu nu charu boy katibo. Maar nou die we wiki kom bakananga a bright poskopu disi. A Christus taki mi wan verlos a volk disi fu a katibo sa de manyang pondro yari. Psa srefi. Dus nagi Israël. Leise baka. Maar aben pikitaki, mi ben kom voor de lasiskapu voor de os of Israël nomo. Israël nomo. Israël nomo. Ano tak wetman. Ano tak sneezi. Ano tak Arabier. Wat de maat op desani. Tego foto suma abu engri. Blakama. Suma op bigi supermarkt. Blakama. Suma op dat rauso. Blakama. Suma op asfaltbedrijf. Blakama. Suma abi betonbedrijf. Blakama. Suma abi busbedrijf. Blakama. Next to nabi. Wan gudu man. Suma eme kiko gudu. Kom aksi dati. Komisori sot gudu wi abi. Wi na luku gron tap gudu. Wi na luku gron tap gudu. Wi e luku a gudu sa de weggelegd die undape. Amandatif a gudu dat sa ama abgi unu dat uwani. En a gudu dat is awe streven sa we teach hoe we kan volk fu chago mei en a gudu kondre dati. Na paradijs, na hemel kondre. En wie worden de ruler? Dat uwani. Koudu kondre. Koudu kondre. Gim koudu kondre dape. Gim eerst Matthäus 19:16. Dat boek is Matthäus hoofdstuk 19 en vers 16. En luku, want suma be kom en abe taki gi hem taki, bu masa sortu bu sani, ni musu du, fu kan kisi, libi fu tego,
Ama wan puman kwa man kong na Jesus Christus. Tama akse Jesus Christus. Tak sam kan dru. Kukis libi fu tego. You wanna libi tego. Me no want it. Me no want well. Me want libi forever. Always like what king. What prince. Tama akse Jesus fa. Sam kan dru kukis libi fu tego. Ewok libi. Mana dat wan itak agudu. Una wana groga kudu disi. Bishop padale wana tende cross bay. If you follow kan sa tende cross bay, they are ready for. En te de bomb drop. Allemaal ute de sane hoor de wet. Dus daar een streef of de kudu disi. Zou we streef na kingdom. Give me maka. En luku, want suma ben kom en abe taki hem taki. Bumasa, so to busani mi musu do fu mi kan kisi libi futego en abe taki hem taki. Fusa ede, you be carry me boom. One number this is the boom that you want to taki kado. Ma efu you want to kisi libi hori dem kabot. If you want to kisi libi, sa imdu. Hori dem kabot. If you want to kiss libi, sa imdu baka. Hori dem kabot. Hori dem kabot. Hoor de wet dat je kies libi ftego je go akonu kondre. De wet no mo kan cha you go na akonu kondre. Ano ko dat kudu. Herhaling kimi brada baka. Ma efu you want to kiss libi, hori dem kabot. Hori dem kabot. Mooi tori, mooi vraag. Hoor de kabot dat je kies eeuwig libi. Lees Kodoro. Ino wa hel, eeuwig libi. Lees en Kodoro. Abe aks hem taki, sortu wong, Jezus ben piki taki, you know musu kiri, you know musu suta, you know musu fufuru, you know musu meki wa fasi kotoiki, respecti you mama, and you shall love you nasta like you love you selfie. Yeshi de wet sa, ama kargong, heel simpel wet, masai de atranga gi unu voor de wet, respecti ma, ap respecti gi pa, kweki barba, like one lion. Hora sabat day, heilig tiden na sabat. No bay no seri. No haat you brada, no haat you sa. Juist leer de man. Tak mi brada ko kamakan ra ko bob. Ko wiki. Mat uno kan tango sodoro. Awar ekong. Na waf de wet. Respecti ma, respecti pa. Tamara ina fil fada tak mi brada. Ala day im respecti de bigisma. Te respecti de man. De kisablesi papa. Ano true? Tidak kau sam guyupa, sama udu. Amo baik kado ni tok di bebci itu. Mati terang aja sini dulu ya sama udu. Amane lu kau amo wipi tok. Dat now off the wet. Off the wet sam kisonat no verkite. Meki barba gro. En tidak na sabat. No buy next. No fast money. Gima klar Mateus gimi. Vers 19. Respecti you tata nanga you mama and you shall love you nasta like you love you selfie. Dat jonge man ben piki hem taki. Ala dem stani disi, mi ben hori, sensi, mi jonge tem. Stop. A jong man tegi Christus tak. Ala de sanis mi do, mi be apres peki. Mi be lop dem barada nanga de saf, mi be teach dem man. Ala de sanis mi do. Ma arki godoro. Maar san mi makeri eten. Jezus be piki hem taki. If you want the boel doro, go seri ala sani disi, you abi. En give them na de poti suma. En use abi gudu na in hemel en kom waka na mi baka. Yeshi drape, na wa gudu man, ama be apfuru sani. Ne Jesus tega mata go, ser den sani. Prat den san ki de poti wang. Ama I bedoel tak de volk voor unu. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word